Motsamaisi wa ena tshebeletso, my brother in Christ, Ntate Lekaotes Theiso, Modimo wa kgotso a nketsetse wena hantle. Ke leboha mokgwa le tsela o ntseng o tsamaisa tshebeletso ya lentswe la Modimo ka wona. Ke lebohe mokgwa le tsela o ntlhaisitseng ka wona. Hanka ke ka senya nako mme ka hona e re fela ke ikamahanye le lethathama la ditumediso le seng le entsuwe. Ntate Mofutsana, ha o letsa pina ya jo ke mohlolohlolo, ho tla ho nna mantswe a monna ye mong a kileng a rera a re ha Noe a se a qetile ho aha areka ya Modimo, Modimo o mo fa molaetsa wa hore kenya diphoofolo ka bifuta ka bobedi ba tsona. Mme ha qeta ho laela diphoofolo, lentswe la Modimo e ne e le lona le layang, le neng le fana ka instruction. Mme ha qetile o bolella diphoofolo tsohle hore di kene ka hare ho areka. Empa ka lebaka la hore Noah e ne e le ditshila, e le mano e na le bo evil ka hare ho yona, ke ha e eme ha diphoofolo tse ding di kena. Mme Noe a re ho Noah, kena le wena o kgethilwe. Ya ba Noah e bua mantswe a sefela sena, jo ke mohlolohlolo ha ke ratwa le nna. Mo re balletsweng teng bukeng ya moprofeta Isaiah, testamente ke a kgale. Buka ya moprofeta Isaiah chapter number 6, verse number 1 up until verse number 5. Ke lebohe Ntate Rantonunu ka ho laelwa ke matla a moya o halalelang ho bala lentswe la Modimo. Etswe ha ho bonolo just to read the word of God. Sehloho sa ditaba se re Isaiah o kgethelwa boprofeta. Ha ke na mohlodithero letsatsing la kajeno. Ha re rapele. Ha se mme, ha se ntate, ha se mofumahadi, ha se makgabunyane aka, but it is me, O Lord, standing in the need of prayer. Less of me and more of you, Heavenly Father. Holy Spirit, help me and assist me to proclaim the wonders of your name. Beseletsa malakabe a moya o halalelang tlase ho maoto a ka Modimo. Mme moya wa hao o tle o dule ho nna up until I finish to proclaim the wonders of your name. Rera moya o halalelang ka hare ho nna. Re rela setjhaba sa Modimo se mametse, mme ba amohe ke hona ditsebe tsa nama o ba ka dimetsebe tsa moya ho utlwa se bolelwang ke lentswe la hao. Mme jwale ha mantswe a molomo wa ka le menahano ya pelo ya ka di ke di amohelwe mahlong a hao, o ho morena, matla a ka le molopullo wa ka. In Jesus' name, amen. Ngwaneso ya ratehileng, hoseng hwa letsatsi la kajeno, dithu tsa kgwedi ya boraro selemong se hodimo
2025 ha re ntse re leka ho iphumana hore selemo sena se re tshwaretse eng, re kopana le moprofeta Isaiah mme o re ka selemo sa ho shwa ha morena Hosiase kana ka bona Jehova a dutse troning ya hae e phahameng. O re trone ya Jehova e ne e le kgolo e phahame, mme hona ho bolela hore moprofeta Isaiah o ne a qeta ho bua mantswe a kileng a bua ke Dafita ha a re ka thaba ha ba re ho nna ha re eng ka tlung ya Jehova hobane maoto a rona a dutse dikgorong tsa hao Jerusalema. Mme hona ho re hlalosetsa hore moprofeta Isaiah o ne a le ka hare ho tempele ya Modimo, ya ba o bua mantswe a reng mophetho wa seaparo sa hae wa tlala tempele. My question is, mophetho wa seaparo sa Modimo o tlala tempele jwang? Kereke e ntse e kene. One of my favorite pastors ha bua ka scriptures o Dafita monna kereke ya kena, kereke e kene hobane Bibele e re bolella hore mophetho wa seaparo sa Modimo wa tlala tempele. Ha e tswella pele e re dirafime di ne di eme hodima yena. Se seng le se seng se na le mapheo a tsheletseng, se ka mapheo a mabedi di kwahetse sefahlego. Hona ho re hlalosetsa ho dirafime tsena di ne di tshaba le ho ananela mantswe a reng ha hona motho ya ka bona Modimo mme ya ka mmonang a kekebe a phela. Dirafime tsena ka mapheo a mabedi di khurumetsa sefahlego, mapheo a mabedi di kwahela maoto ka mabedi di ne di rura. Bibele e re bolella hore ha qeta ho bona dirafime tsena se le seng tsa sona sa fofela ho yena. Moprofeta Isaiah ha ntse a makalletse taba ena o re se ne se tshwere leshala le hlenneng letsohong la sona la fita la oga leshala lena dipounameng tsa hae. Ha serafime sena se etsa taba ena, tsena tse ding di ntse di hweletsa di re o ya halalela, o ya halalela, o ya halalela Jehova wa makgotla, mme lefatshe le tletse kganya ya hao. Hona ho re bolella hore ya ba ho etsahala hore ho be le ho reketla wa lefatshe, mme menyako ya tempele ya sisinyeha. How ya ho verse number 4 e re ya ba metheo ya menyako ya tempele e sisinyeha ke lentswe la mohuo, mme tempele ya tlala musi. E le pontsho ya hore hoseng Ebenezer Mangena, we are in the presence of the living God. Mme jwale Isaiah o re
ha re fitla ho verse number 5 a re ho madimabenna. When we are in the presence of the Lord, Isaiah ho madimabenna hobane molomo wa ka ke o ditshila mme ke ahile ka hare ho setjhaba se melomo e ditshila. Se makatsang ke hore Isaiah le ha molomo wa hae o le ditshila le ha a ahile ka hare ho setjhaba se melomo e ditshila o bona Jehova empa dirafime di ne di kwahetse mahlo di sa bone Modimo. Ke bone morena Jehova wa makgotla ka mahlo ha re theoha ntate se theiso ka yona moya o halalelang o re ke nne ke theowe to verse number 6 and verse number 7 empa serafime se seng sa rurela ho nna se tshwere leshala le hlenneng letsohong la sona leo le se ogileng a le tareng ka letlaho. Verse number 7 ha e bua le nna le wena e re sa ama molomo wa ka ka lona sa re ho leshala lena le amile molomo wa hao jwale bohopo ba hao bo tlositswe sebe sa hao se phekotswe. We are just in the presence of the Lord. Hlokomela leleme la hao, hlokomela molomo wa hao o ditshila, hlokomela the people ba o surroundileng hore melomo ya bona utlwa moprofeta Isaiah o re ho madimabenna ha a se a bone hore o ka hare ho tempele ya Modimo mme utlwa boteng ba Modimo ka hare ho tshebeletso mme o bua mantswe a reng ka bona Modimo mme mara bothata ke hore ho madimabenna ya molomo o ditshila le hore ke phela ka hare ho setjhaba se melomo e ditshila empa ka bona Modimo ka mahlo wa ka o re serafime se se I believe hore serafime se ne se ya ho yena ka lebaka la instruction eneng e tswa ho Modimo hobane sehloho taba se itse Isaiah o kgethelwa boprofeta motho o mong ya kgethang. When you are the chosen ones le ha molomo wa hao o le ditshila Modimo o romella manyeloi a hae ho hlwekisa hore o tlo tsebe ho ya setjhabeng sa hae ha o bua o bue bophelo ha o bua o bue kaho ha o bua o phahamise. There was an altar. Hune le altare. Ho besitswe ho yona. Hune le mashala. Mme serafime sena sa nka leshala le leng sa fofela ho moprofeta Isaiah sa oga
leshala le hlenneng molomong wa hae. Remember Isaiah, setjhaba seo a neng a le ka hare ho sona, setjhaba sa Israel, se ne se entse ho hobe mahlong a Modimo. Mme Modimo o ne a tlisa anathema hodima setjhaba sena. Empa Modimo o re ho na le ba bang ba tlameileng ho sala ka hare ho setjhaba sena. Mme Modimo o re le ha ke tlisa anathema, ho na le ba ka ba 10 ba tla salang. Mme ke tle ke tsebe hore ke etse setjhaba se seng sa Israele ka dikutu tse setseng tsa setjhaba sena. Hona le baholo, hona le bomme le bontate ba sebeleditseng kereke ena ka nnete le ka tumelo, ba kopana le di-spiritual attacks, but they were still standing tumelong ya Modimo. Ba ya boya batho ba ntse ba jere sefapano ka mahetla a bona, ba sebelle mme ba ile. Modimo o le entse dikutu tse tla nyollang Ebenezer Mangena. Modimo le ha tlisitse anathema ya hore ba ileng, may their souls rest in peace. Le ha ba ile, lona le dikutu tsa hore Modimo a phamise kereke ena ka lona. Ha ke tla qetela, Serafime ha se qeta ho okga leshala le hlenneng dipounameng tsa Isaiah. Isaiah le yena ene e le motho ya buang bokgopo, empa o kgethelwa ho ba moprofeta. Mme ha kgethilwe, leshala ha le qeta ho dula dipounameng tsa hae, le dula le lemeng la hae, Serafime sena se re ho yena, dibe tsa hao di fukuditswe. It's a missed call. Dibe tsa hao di fukuditswe. We are in the presence of the Lord. Dibe tsa hao di fukuditswe, mme bokgopo ba hao bo phekotswe. Ha o phekolo ke ha o fola. Mme hona le batho ba kulang bokgopong, ba kudiswa ke bokgopo. But the word of the living God this morning, ire bokgopo ba hao bo phekotswe. Ha ke ne ke le wena, ke ne ke la the Lord I receive. Bebele ere ya reng hana sebe wa ithetsa, mme nnete ha iyo ho yena. Ngwaneso dibe tsa hao di fukuditswe o seng hona, mme bokgopo ba hao bo phekotswe. Yaba Isaiah o utlwa lentswe le tswang ho Jehova la re ho yena. Ke ne e le Isaiah le di-Serafime tse neng di na le yena. La ba lentswe lena le re ke mang ya tlayang sebakeng sa rona. Modimo o na ka nna aya sebakeng sa rona, empa o kgetha motho ka hare ho Mangena. Ke mang ya tlayang sebakeng sa Ebenezer Mangena? Isaiah phamisa letsoho la hae ntle le ho qeaqea. Ha qeta ho utlwa hore dibe tsa hae di fukuditswe, mme bokgopo ba hae bo phekotswe, a phamisa letsoho a re ho tla ya nna morena. Remember, Modimo o na shapa setjhaba sa Israel ka anathema. So o hloka ho nka mantswe a tswang ho Modimo and obey the instruction and the rules
from the Lord. Take them to his nation. Ulo ba bolella hore le tlo shwa kaofela. Empa hona le ba leshome ba tla salang ba Modimo a tlo ba etsa dikutu, dipotso, dikala, ditla dipelong tsa rona. Menahanong ya rona hore ke hobaneng ke saka ka elellwa hore le nna ke a madimabe ke molomo o ditshila ka khumama a le tareng ya Modimo ka kopa tshwarelo ya dibe tsaka e re ha ke rapela thapelo ya ntata rona ya mahodimong ha ke bua mantswe a reng o re tshwarele dibe tsa rona jwalo ka ha re tshwarela ba re sitetsweng empa ke sa kgone hore ke sitwe ke sa kgone hore ke tshwarele ke hobaneng ke sa ya aletareng. We tend to wait up until anathema e etsahala maphelong a rona. Mme lentswe la Modimo haholo ho batswadi le re ke tla otla bana ka bokgopo ba batswadi ba bona. We wait up until Modimo a otla bana ba rona. Be re bua mantswe a reng re lowe re lebala dipelo tsa rona re lebala melomo ya rona. Esaya ka molomo wa hae, Esaya ka leleme la hae, pele boprofeta bo fitla ho yena ho na le metsi e qhaleileng, ho na le batho ba lahlehetsweng ke tshepo, ho na le batho ba tswileng kerekeng, ho na le batho ba sa rapeleng Modimo ka lebaka la mantswe le molomo wa Esaya. Ke ka ho Esaya a reng ho madimabe nna. To stop playing the church and live according to the word of the living God. Yes, and but I hate this word, I am not perfect. Modimo ore ha re etse motho ka setshwantsho sa rona. Oh my God, it's a miscall. Modimo ore ha re etse motho ka setshwantsho sa rona, motho abe aba le sebete sa hore I am not perfect. Ka mantswe a mang, you are insulting manyelo ile Modimo hobane o entsuwe ka setshwantsho sa Modimo. O khutla ore God is not perfect. Yes, re ba etsa dile, but we need to strive to perfection. Ha re phela ho ya ka Bebele, ha re ja lentswe la Modimo le aha ka hare ho rona, mme lentswe la Modimo ha le ahile ka hare ho rona, Morena Jesu o ahile ka hare ho rona, mme Jesu ha nka taelo ka hare ho rona le moya o halalelang ro letella to take control over our lives. Whatever that we face e tswang ho Satan le matimona a hae, re na le matla, re na le matla. When you go to Luke chapter number 10 verse 18, I saw Lucifer, I saw the devil fell down like a lightning. But I have given you, it was the return also of the 72. Barutuwa ba Morena Jesu ha ba khutla ba re Morena ba khutla ba thabile ba re Morena re kgonne ho leleka matimona ka lebitso la hao. But Jesus said to them, wa utlwa ba etsang a ke ha ba ne ba rongwa Morena Jesu o itseng ho bona a e yang ka lefatshe lohle le lo hasa evangeli ha ba dumela le ba kolobetse ka lebitso la mang. So now ba khutla ba thabile ba entse sefeng se Morena Jesu a ba rommeng ho lo sietsa, ba re lelekile matimona ka lebitso la hao. Hore ha ke ne ke le lona ne nke ke be ka thaba hore ke lelekile matimona,
empa ke ne ke tla thaba hore lebitso la ka le ngotswe bukeng ya bophelo. My God, I said it's a missed call. Ha ke le lona ke ne ke tla thaba hore lebitso la ka le ngotswe bukeng ya bophelo. Lebitso la ka nna le wena mme Mapita le kekebe la ngolwa bukeng ya bophelo. Re ntse re play at the church, re sa tsamaye ho ya ka lentswe, ha re mamela lentswe la Modimo. Moruti le bareri ba ya rera every Sunday, o mamela other services during the week. Empa lentswe la Modimo le ya tla le be le khutle le sa etsa mosebetsi. We have the problem, Yahweh, we don't want to face the truth of the gospel. We don't want to face bohloko ba nnete ya Modimo. That Taki spoke about the Kabanse ka hare ho kereke is because of lentswe la Modimo le a theoha le be le khutle le sa etsa mosebetsi. Ho madimabenna ya molomo o ditshila, ho madimabenna ya ahileng le setjhaba se melomo ya ditshila. Let us go back to Jesus and seek his face. If my people who are called by my name seka sa ikokobetsa sa nrapela sa batla sefahlao saka, nna ke le Modimo wa sona ke tla theoha ke tlo fodisa lefatshe la sona. But when the Spirit of the living God is talking inside of me, I cannot shut my mouth. I am called to speak, to preach the gospel truth. Whether Mayem, Adumen, le hasadume. Hona le batho ba jere mekgwa batho mahetleng a bona. Hona le batho ba jereng unnecessary luggages. Batho ba Modimo ntate Moshodi ba tla ntse ba hulanya maoto ho tla ka tempeleng ba qhwadile ke mantswe a melomo ya rona, ha ba sa tseba hore ke tempele ya Modimo ena kapa ke tempele ya batho ba sebang, ya batho ba utlwiswang bohloko, ya batho ba thatang. Empa le ha o le jwalo ba bua mantswe a reng re ntse re tshepile hore ke yena ya tla lopollang Israel. Mateba ana a re a jereng dipelong tsa rona ha ra wanka from the outside, but we took them inside the church of God. Ho ba rapedi mmoho le rona. It is high time to do some self-introspection. But how atumela koloi ya hao le mati la koloi ya hao le fenstereng, you can see yourself. Ask yourself, Anna, I am the vessel. Am I the vessel? The Holy Trinity iphele ka harun. Bommeli chaba dipidi every morning. Babang
after a few minutes ntsa sheba makeup o dutse hantle na ha ntse I cheba nne o ipotsehle hore ana ke phahamisa mosadi e mong kapa ke a heletsa ana jwalo ka mosadi ya tshwanang le a woman of Proverbs 31. Am I always going down with my knees, praying for my husband, praying for my church, praying for God to come down and heal the church members? Paulo se ha bua le nna le wena a o semosa or the good thing that I want to do, I cannot do it. I am not perfect. But Paulo, see, he's not saying I am not perfect. Or ntho entle eo ke batlang ho etsa ha ke kgone ho etsa empa ntho empe eo ke sa batleng ho etsa ke a etsa anyway. It's a miscall again. Ore Paulos ha kata ho bua dintho tse ore ke rapetse modimo hararo ore ke rapetse modimo hararo. We are talking about the Holy Trinity. Ke rapetse modimo ntate, ke rapetse modimo moya, ka rapela modimo moya. Oh hallelujah. Me karabo yeo ke thotseng ho tswa ho morena Jesu ke hore mohau wa ka o iphetha mefokolong ya hao. Ke ka ho Paulos a bua mantswe a reng me mahabane a re when I am weak it is when I am strong. Ha o sena dira o sa hlaselwe ke moya o mobe o sa be weak, you must know that you are not strong. The only time that you will see matla a ntate modimo, it is when the evil spirit attacks you. O be o kgona ho conquer, o be o kgona ho wina hobane rona ba Jesu. Nna ke he ha ke no go lona ba Jesu ke itse le ma rona ba Jesu, rona ba tsebang re eme kae ho morena Jesu, rona ba tsebang hore re tsamaya le yena. We know hore ka lebitso fela la Jesu re ba hlodi. We are the conquerors ka lebaka la lebitso la morena Jesu, e seng ka lebaka la lebitso la moruti kapa la mo profeta kapa la mo apostola kapa la mo evangeli kapa la mme wa hao le ntate wa hao, all your ancestors. No, empa ka lebaka la lebitso la Jesu re ba hlodi. Up until you say ka nnete le ka tumelo ka hare ho pelo ya hao hore Jesu ke morena le mopholosi wa bophelo ba ka, you will never have peace and happiness in your heart. Ka Kriste morena. Amen. Ke kopa fela ho memela motho a letareng ya Jehova. Ho ne hona le monna ya neng a dutse ka thoko ho tsela mehleng ya the Old Testament and the New Testament. Ha ho ne hona le lefu le o tshwereng, ho ne hona le kobo e we apeswang e differentiatang kapa e supisang hore motho yo ya kulang o tshwerwe ke mofuta ofeng wa lefu. Ha o ka thola wa mamela kaofela batho ba ileng ba fodiswa ke morena Jesu, Bibele e re ha qetile ho ba fodisa e re anka kobo ya hae a ema a latela morena Jesu, mme e mong le e mong o ne a apeswa kobo
e supang hore o tshwerwe ke lefu le feng. Monna yona o ne a apesitswe kopo ya ho tshwarwa ke lefu la hore o tswetswe a sa tsebe ho tsamaya. Mme o ne a dutse ka thoko ho tsela a ikentse mokopakopa le hlakoreng la tsela. My question was, bahabo ba ne ba le kae? Bahaisane le setjhaba ba ne ba etsa eng? The Bible says monna yona ha a hweletsa morena Jesu. Impa the crowd eneng e surroundile morena Jesu ya mo hanela hore a ne a hweletse Jesu ba re o etsa lerata. Impa Jesu a utlwa hore there is somebody ya mo heletsang ya hlokang kalafo. Hona le motho ya hlokang kalafo seng ha letsatsi. Mohlolompe, you are paralyzed by the situations, the generational curses. Mohlolompe, you are paralyzed by the situation seo se building ha ntse o ya o ahalelapa. Maybe you are paralyzed by the situation se etsahalang ka hare ho kereke e o rapelang ka hare. Maybe you are paralyzed by the situation se etsahalang mosebetsing wa hao wa matsoho. Ke nako ya hore o tle altareng ya Modimo. Mbe ha ba Jesu o khutsisa the crowd. Ragadi hona le mantswe a buang. Barutuwa ba re ho yena, ema khothala hobane o a o bitsa. If you want to sit down knowing exactly what you are going through, it's okay. Empa khothala hobane Jesu wa o bitsa. Tlo nna le wena re tlo hlwekisa melomo ya rona hobane re ahile ka hare ho setjhaba se melomo e ditshila le rona melomo ya rona e kgenathetse.